Nechenda nibiri gatonze mukaga fama Grace Great Radio program nayo mukozi Diane areda hasrefu ninye kwine kandi mbani kutwara chimwe kuruga shayitano mpaka shamshaju eto narebe kotakarga umukozi uriyo kompurutirize nakwakira we bare kurutiriza we bare kuremera choma we bare gukora abakozi barukora butaraha nisirunje munonga ababoda boda n'abataxi n'abakira mwena abakozi abahinja abarisa mwena n'abakira bineza boutique abamahoteli azironga zoryo mukozi eco rukora necamani yebare kandi kora obutara kora butasima abako kora butasima busumazima no bano kora kurunje munonga wategereza ngo bakusime noza kubikora kandi obicankaranye mutarugaho Ore media niyo yonke yo kushanga hebirunji nkebyo sekwati kore media birankore. Yes, all right, ufitire bare nkore Media TV amazina ni Msima Sheko Nkaburijo kandi program ne kibozi nenda musaho mwena barufitire babanywana banje abari aheru abari aho mu Uganda nimba kunde kimwe korana n'cyamane kandi utaka subscribing basa kuba no subscribinga basa kuba no sharing umwana wawe program eji basa kuba no likinga buri kimwe kibase kufutambura aje kurunje munonga mega notification kugira ngo mega kadako kugira ngo bundi kutaraje cyo atekayo bakohereze notification kandi hasagara obase kuba no ija no basa kuba no reba erizoba to still turi Hardest Cathedral kandi twabasa kuba antubaretera omushyi w'amane mpangare y'amani oshazire maka yatinyore kamba hereze concert gunba mweta Sister Diane no mweshongozi kandi binje no mumanya kama akira turamusaba ufite bari nkore Media TV kandi hasigara tubase ko ntuyongere turukumbuze buzo bike turukwengera misho nakwakira ramusaba ufite bari nkore Media TV ari munonga MC Masheko we bari kandi buzumazima kuntayisa nabakira abari ari ankore Media kandi nabaramsya omwizina rya mukama witu Yesu Kristo mwe bare kubayo mwe bare kureba mwe bare no kufollowing nantegereza ikintu kimwe cyonka hata ujya nkimo abakozi ba radio none ushanga mutire headset mu mata twaza futana kayaje to wewe na namba ngwaza kwa headset nazo sijoma kutomkama ero banyo bwana bumwe na munongi to twamanyirire waza nka hantu obanka mukoro bankachi tukuchira kwe yanjura no yanjura amuheru obuzubu awacheta ko yanjura wano tandika hata mwe bumwe ito turinka ba intelligence umweno mwe ko kwikantu waye yanjuro ninye nanka ninye ndukora ready age neji ni program age neji hata abantu bona baba attentive bakutahamisha bature mbakureba hata amatubagi hasi yecho no bagambira amatubagi hacho yo no kora hata buri umwatandika kutera ubushani no kwebuza no comparinga ko kuba no gamba kwa kuba nakura no ko ikush so hato sharamo kore byo kora byona we yanjura mhero hato basiga wira nuwogwe origire wakora concert aha bwacho origire ukakora concert by the way ndio mweshongozi kandi ndi broadcaster nangwa rahanga mpire bicojo binji ninzana na nemizano konka kandi concert y'inkozire tiya kweshongora no konsateji ne ya program ne kora program tuenda kora program live nikora program eyo mukozi actually nikora program nyingi Saturday morning drive show orwa mukago mukasheshe Sunday shamnana ino kids live program then from Monday to Friday omukozi program shaitan so ahabwe oburunji bw'abahurutiza program eji tukashanga n'abahurutiza binje munonga n'abakozi binje munonga twareba ngo ubuzumazima tuyine kubakora kintu eki program eji tukagikora live abahurutiza bakaganyirwamo abakozi bakaganyirwamo buri muntu we nakaganyirwamo ahabwo program ne yabakozi kandi buri muntu we ne kindi kumanyansi yigura hano umukozi so program eji ntuza kugikora ebirabe na mukago kwakana ebyoma ntuza kubyo mu studio emzindaro byona tubikirize tubiteka akatuti ka Desta program shitamenti nko kunshitami njikore bakundeba turebira abantu abenye barakora show omukwakana abenye nabana bategetinga Easter aha wakiborgiyo kayo tukanje teka birabe na mukaga Easter yarigire muno kurugamo ya hati obwiro bwinji stage yo kureba abantu bakira ku celebratinga ebintu nkebe ebiro bikuru Christmas omwaka musya za Easter hatoshanga ngo yabe Easter omuntu niyizobe lyakubatireho kubana family yeye abinja bakubani bakora heri ya family zabo shanga ngo utatwiremu
hate chibanka Easter nkejo ayina ngo asibe na family ye baba sibo muka obadire nka hanto hiya batwara basibe yo bona hatoshanga ngo waza kuchibara baramu nichibasa kutegana so muntu ogwe nayenda ngo attending show yawe kandi nayenda hereze family ye time hati chumuteganisa so nagamba hati nyowe Easter kanje sase ndirekera abantu abari yo muringo nkogwe baherezo bwire family zabo then nanyenyize after Easter so mbona umuntu uri okwe yoko mucyaro nenga shobunda twire na horo kugamba radio ningo bonda kachuro mu rundu gumwe expecting eki omuntu owachuriraho mu rundu gumwe cha concert hatu mwana concert ya kahiya expecting eki cyarashange hwa mu concert yawe hati nyo nitira kubagambira actually giti yaba concert yo kubanzana nakugambe ngo ndiyo mweshongozi nkana last time twari berukore concert then last time kandi nkora concert yo kweshongora side yo mweshongozi hateje neyo mukozi so nyo nitira kubagambira ntine cintekere no makwa kuzo mchiyungu wabo tekere omwana omuntu yaba inejera no byakumukamurete kamwiteta najiro kugumisiriza kandi ayinamatsiko ari kumanya ngo otekere ategerize byo tekere so hata hindi kugambira bwiro bo bundum ndiyo mchiyungu ntekere bo bagumisirize kandi bagira amatsiko bategereze ebintekere kubirati ninza kubyihura okuftaha hamwe siringi zingahe kandi emiryango yoneza kwigurira sha zingahe okay okutahamu abato tubatira 13 then abantu babutosha abinje kibakweta ordinary no mutwaro VIP ne mitwaro 2 tebo ne mitwaro 20 shaha munana turabantigura program abako turabantigure miryango abako ba program ne twaresha 2 kandi nyine wabeshongozi nyine hoza culture groups na dancers so ninyenda abantu mbahe time bafune entertainment babeshongore ntyo kandi nanye mbahe program so shamu nana ziti turabatigwire miryango aha Destar Cathedral henyine kayina Destar okay aha oko twargayo kandi mteba ko program eja kuteka musente nabankore videography nankore photography abone bakugira ngo wawe no mukoro go nani bakora umukoro gwawe bakwatira video kandi bagaka bafitiye rebishana akasente kake kandi babakwero mbwire mbene wabashyikiramo bashanga mu rembo rwambara arakashaka plaza wahika ukajeti nane mbenda ninga murenkahe no bano batunga bitewe byakubuzabuza ukabura hora baze kubiha ningashi obundo rinkoko mu cyaro to kwenda kweja mutawuni noza ko notera nambe ya 0 bibera na mwenda 00 emwe ahasigara no bano gamba nabo kandi nibabasako nibabana bakwisa ubuhereza ubwe Sister Diane yes abana wasanka bangaye asheko wandahura echabana chabana naninjira ngo echo tuchindekere naranga wanje no manya aro umuntu ubaburize nkonki wose baryari wosha baryari ati nyoni nyo kumanya kunkendere shonga zande naranga wanje so atechinde chabana echabana mashweko chindekere nyonara ate ansaya rajitega bokuba awano zaku yotuchindekere no mushija yaje gato waje tuchindekere naranga waje cyayereka ngo mushija bikiro x mashweko ntenda aho simba hakataho next time kundagaruke ninza kushoborera uza kushobora cyukura ta konkanyo nchine shonga zanje ezanje nkanyo munda ezinarekire rahanga wanje yeah kandi tukimara twembi nyo nawe iwe narahanga n'umukimara mwe nakutebeza muzara nabana uraranga mwe nabana baje mwana huro wumwira acho buze cyo huro wumwira aside ya industry ya lebitambara bita ibintu birije tubyine shonga industry ya music nyoni ndeba oyire kugira ngo umwe no manya music industry no shanga harimo konda hondana umubeshongozi umuriki konka ko rukucenga umanyo kora chandoring hati chikwanguhira ico cyo nemba nco kubasa kugira nti tubyine shonga then na industry ji ndumo ya presentation nayo still the same ko rukucenga emhondano oburyani nachi nechikubireta hato manyo kuwa handling okay wagira ngo noza kuba no presenting program yawe omukozi live tereze mukasampo
eshaje yo mu studio hati nyonjo muhurikiza mwere utakandi bakasha ngundwa ayoshe ngundi nkoko ninkakarwenyi no nkukwatire uruhumburikirize ndongurikirize. Okay, yes, necenda nibiri gatonze mukaga fama Grace Great Radio program nayo mukozi Diane aled hasrefu ninye kwine kandi mbani kutwara chimwe kuruga shayitano mpaka shamshaju eto narebe kotakargaho mukozi uriyo kompurikirize nakwakira we bare kurikiriza we bare kuremera choma we bare gukora abakozi abarukora butaraha nisirunje munonga ababoda boda n'abataxi n'abakira mwena abakozi abahinja abarisa mwena n'abakira bine za boutique abamahoteli azironga zoryo mukozi eco rukora necamani yebare kandi kora obutara kora butasima abako kora butasima busumazima no bano kora kurunje munonga wategereza ngo bakusime noza kubikora kandi obicankaranye mutarugaho reje tuchwe ekikira kutegana sawa aba president aba radio akiba kweta abahurikiriza umuriza ragenda kuterera sumu akubuza nk'ibintu urabyakushobora iwe nkiyo nk'umuntu nice cyoro kumanye kibara kute umuhurikiza kuterera sumu akakubuza nk'ikintu kikakwihamura kikaba kiringakiye like wabori nko program ato mwe genda oboryo mu program oreta nkakashonshoretse ocheza kareta omuntu akuterera sumu from nowhere nyoni ntekateka ngo nabatahurishirize then ashita hat radio atere sumu hati by chance esumu erabam ato hikana agamba ki ahikana agambe byeyi konka stile cyo tikakuyamuramo industry nyoje no mushija kaza kutere sumu radio ya taro atwasibota turasibaje atuniye natera kasomu ngari ate aturariye namazmontere sana namba ya M7 yes no yachigamba you handle umushobore ro jo please watera rongo namba nkebyo umushobore konka nanye sitira kumba umuntu akutera like hati nyine kakashonchire cyaka talent show ni intere cyeshongoro ntitera hecweka then cheza kutitera then nyakira abahurikiza njantu mweshongore cyeshongorece hatexe wabotire nke cyeshongoro cyo muntu hatori yatitera sumu ayeshongore cyeye eco tatera aba ya promoting abako ya settingire question kare yeta abantu abadiyo kwe babase kubanibeja omushow yawe birabe na mukaga byo kwakana. Okay, we bare munonga mbwena bariyone batureba mwe bare munonga urareba ka video yaka wena nakweta kandi na mwena enshonda zona nimbeta na rukundo mpango no mutima gobzire nabishingereza nabakwatenteje namaguru mwije niza kuba nindoncinga program yo mukozi ebirabe na mukaga byo kwezi kwa kana 2026 Desta Cathedral okutahamwe abatone 13 babutosha no mutwaro VIP ne mutwaro 2 tebo ne mitwaro 20 shaha munana nibwo turabe tutandika twine habeshongozi twine habatagurizi twine ho ba dancer then nanye program ndi kujikora ne shaha 2 mutakacererwa kandi mutakabura abakozi mwena egisho mutakagifero mwebare kwisha mukama bampero mugisha. Okay, yeso bayita amazina ne msimasheko kandi erezo bana kuyantwa twine sister Diane kandi nimbeta mwena ebirabe na mukaga mutakabura utakaza kugira kwasa tumanye ubundi tinda magere tuma yetereze bukirekare ekoti gigorre ebitambo bugorre bite hata bakaza bakijwara bitambi aturi mujwara cyabakaza mujwara kibere kazi hati nibazwaraza emishanana hakizana nebitete by'abakazi abache bitambe babihere bitambe bikabye byakara umukazi manya hibahirira bakugira ngo abakazi nibekura bakihira shonga yebitambe umukazi akabazo munju aza kwezirike kitambi amarizo baryo no mushija yemerira muryango ategerizo umukazi ngo bazo mu mbaga ebyo nibicereza mwashara mwabibi norete skato kitekamo utambika mu kitete ya cyawe ogirukango kora tomshije Okay, tshiri ari ko Media TV kandi mutakabura mbase kwa nimesha muhagire ebirabe na mukaga mbase kwa nimesha musupportinge Desta Cathedral so wija abarabanze kwija ikinta kubuza ticket mbazitunga bata
ticket wakubona nda ticket hari abantu bari nkoko hereza bushenyi bari nkai konko umuntu arikugira ati sister Dan twire ni muhura nkabere ni ngure ticket bazitunga bata ticket na mnonga bakukira kurikiza Grace Radio ticket ntuba tuzine aha reception za Grace Radio then nimbasa no kubashomera inamba Yesu watere nambe ejo tinyenda ticket ukajibukinga no sindikaho sente then ticket tukorachi tujikubikira ninga mujimurete hakubari it is okay na delivery we can if possible asho yaga ticket yengo misha tu mvugira kanana nitona just if possible karisome namba so enamba yesimu yorate rero kwetaga ticket 0773 468684 not mushanju ishatu anana mukaga chenana na mukaga chenana nina. Okay, so mwena bari uko bakwenda ticket eje namba niyo murakoze na nimo kwenda kumutwera kumuha sente eje namba niyo murakoze kera abure yawe yabura kimwe yagume buzire otera yanje nayo niza kuzumwese abako eje muno yanje ona ko kugira barabuneriye sente eje muno yanje te kuriya sente nizabaza kuriana nezawe nizikuromzaje mukumari ko Media TV mutakargaho kibozi program na MC Masheko. Bye. Kore Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo.